खाक्ता हैबा अदुम लर्नेड पर्सन सिंगदुना हायरे दी लिमिटेशन से ngasi di aikoi gi leiriba constitution sidagi masi lokthokkhibana chummagadobani aikoi gi theme sida yauri basi aikoi gi bapu harisi aike Mahatma Gandhi bo eramani jai bapuji aduga amana mu Bhimrao Ambedkar ani sigi parallel se draw to yaba personality ngak to oiba makhoi ani se adu Mahatma Gandhi na khara halangado mali aikoi gi Bhimrao Ambedkar dagi ado Mahatma Gandhi gi man haiba dang idea of Mahatma Gandhi idea of Bhimrao Ambedkar adwaina haijaraga aigi oiba porsak nattaba wafam nattaba adu thamjaningdana tawbare Mahatma Gandhi na khulai yaudana magi khulai se ahimsa non violence haibasima satyagraha achumbagi damakta masi aikoi thengnagadaba lanni haiba ma yamne special what ani idea ni khakni mana propagate toromi se madu sijin narakanda British ki kangraba matamadu da magi samraj si numita wa haibadu leiti hedna haidiba du powerful nation do adu gi kampu da man hai noi lak amakhak lak paduna British lak amakhak white persons lak amakhak India da lerakanda I go get 350 million Indians in the mighty pigini have said to the imagination do Langani Mahatma Gandhi in Haibangami. He's such a powerful person. Then again, Mahatma Gandhi in London Chatpamatanda I go get Rani, Makogi Queen Habitariko, Makogi Queen, she am respect to the Baji Pogo Makoi Queen Haragalore. Aduna King Queen institutions in the Makoji Tajabat Thamba Kambu Singina. Magi Prime Minister is a modern man amaka oibanina pratibisi moina joy torokanda India simako gi loilam sasan oiribanina Mahatma Gandhi na magi half dress sabatariko half body cover toba adugumba dhoti do mai koi gi andro daga lebi sili naw sing hojik su tum seli adugumba magi kudai manbudu set laga laga hamiengama mana puraiba jahaz do porokpa thama changna chatlaga London de yobukanda toloppa matam duda Magi Maru Jamshedji Tata Masi Matam to the British Britain the Labour. Ardamana Muyakui Nisitami Navamatamda. What you are going to tell the Prime Minister? Mahatma Gandhi Sida Amaso I go meeting Torokomatam Sida Mahatma Gandhi the Mana Hangis and Nankari Hagadorige England authorities in Sida Mahatma Gandhi Nangaduga Aibodo por Abra and Ibakanda Mahatma Gandhi na Kumba Masequin the Tenizabani. I bamata porte I know Makoi the Hagador say freedom is my birthright. Ninka Tamba have say Popo the Oropo Posakama Kakni Nanga forfeit to be at the have say Mahatma Gandhi Magi Wakaloduni. Ado Mahatma Gandhi ga Bhimrao Ambedkar gi Anigi parallel draw to be Abagi Matang Sida Mahatma Gandhi si Dharma have a porcila Pakanda Hindu Muslim Christianity gi Asigi Islam Christianity gi Wakal Sidi Amena Changchindana Mana Kalami Porsi Aroi Badamagi philosophy si Ahan Badadi earlier stage that he was thinking about God is truth. Ishor Haibase Chumbani had a Kalam Badagi Aroi Badadi Ma si convinced or a truth is God. Achumba Habasi Ishor and Untor Emai Wakalunsi. Although religion have a porcida, I am not Hindu, I am neither Muslim, Haibanasim by Islam Chapamina, the Haibagi, Port Tunimana, like I Punamaksa, Amatani, Haibaduna, truth, have a porcina, Magi, God, ni, religion, ni, head and a quinaloy. And similarly, Bhimrao Ambedkar Sisu, idea in a Kazas of a Dharma say, in a Pamba Dharma say, I'm a Kaktari, Madugi Dharma Duda. Maduna Ekoi the Praja Singh the Equilam the Masi Kari Piba have justice, Achumba have a say Piba, equality have a say Piba, Amasung liberty Igi, Shagi, freedom say right say Piba, Asina religion say have a say, Masi Bhimrao Ambedkar Asumna Hai. Ado Masidi India democracy say threatened Toba, Masi Wapam sitting aside, Hyped Pandigrido, Ada Ekoi Kari Togodori have a sida. Masigi Matang the Nekoina. The alternative is I could give constitution threatened Toraba, I could give democracy threatened Toraba, Hajik Lairibang India Sasan Tori Besina, Sataraiba, one nation, one election Gahaiba,
नत्रगा 3 language formula की मसी की policy सिदगा चट करा कांदा इंडिया से divide तोबगी इंडिया से पुन्न लेरिबा भारत की constitution दे होगा basic structure है बा अदुगुम्बा मागी objective सिदा हाइरी बदी आई कोई की भारत से Union of States ni hedana makoina hai koi state mayam sina punsil laga sembani ko hai report sida ngasi di BJP gi adugumba language gi policy duna maram oirer kanda bharat si mache tangkai taga do kha bharat ka awang bharat ka hindi gi jaga da then another thing delimitation naidana ai koi gi togom dok to hai ba artadi anova philosophy da hoje are si the limitation hai ba port se masidi relevant oidrabani hoji kidi taseng badi darkar suglai letrabani for example the limitation karida tawni proportionate to the population of the state maduna ai koi the manipur gum macha dadi ai koi gidi lakh 50 gakta lere UP da leriba Bihar da leriba Maharashtra da leriba achoba leibak sing sida state sing sida leriba mi masing dudi yang dokre total population India gi 130 crore ni hai basi gi madu gi proportionately holoko matam dadi seat punamak se boina parliament ki seat punamak se boi loin pai re adu ergadi ai koi ge shasan togudori se kanana togudori Manipur gi MP ani dudi kari tobangam ngani so therefore ai koi masida delimitation ga tawni haiba port se haiba ngasi gi modern gi 21st century gi yamna awam ba thakta haiba adu learned person sing duna haire delimitation se ngasi di ai koi gi leriba constitution sida gi masi lokthok khibana chumaga do bani natraga di achouba jaga singna karigino BJP gi NDA gi government sina delimitation tuna to thoge na haire si population gi increase sida masigi demographic structure sida yamna lerig hairuba saugar pa yamna pamba angang pokpadi hantaraba kambu se madugi masing du for example Tamil Nadu haire moi karige su yamna sauri no abda Tamil Nadu sidi yamna advance we bale ba ama khakoi banina state ama khakoi banina moi angang yamna pokonu pingan na thiba sumbai mong da chatadna makoi di lerig lai su tamba karbar toba technology da karida aduna population ki increase masing hengalak pase yamna low egre ador gadi moi population di almost constant to the hengat to film dele whereas UP da Bihar da di magi mapande lakuni khangde amani khangde sayam popuni khangde amma hera kanda madangi amka di limitation se toksil ko tarabor di makharom da leriba Manipur gum da leriba sumba macha singsigi proportion haiba du holak ko matam da di total population ga magi state ki lejeri ba population do yenga kanda seat masing lep kuni haijil abrina ai koi gi dima pham le roi Tamil Nadu ki seat kuntra mapan leri bese kuntra da handa ga dori adwai to duna leibak si kanana parak ga dore UP da leibak kangu sina permanently India se masi ki shasan to ko sumoi paire gi hai bu policy ga siam to silapa aduna ne ina aroi bada kari gino congress ai koi da pami se hai ba panda congress ti ai koi Rahul Gandhi na lak pa su मैम नमागी चली बादु में यात्रा दुगी मदुगी थीम दो दुम खंबीर मने को अखोई की न्याय की ओइबा आयन की ओइबा अमसुंग संविधान की ओइबा यूनिटी की ओइबा असुब फिदम सिदा मसिना अखोई की फिलोसॉफी दो एडॉप्ट तो रेर कांदा अखोई भारत कायन बे यारोय अखोई की इंटीग्रिटी थुगाई बे यारोय हैब पोर्ट से नाउ फाइनली अखोई की मणिपुर दा अखोई ने कीरी बसे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मणिपुर जम्मू कश्मीर दा हाना फजना लेजरी मफम मरुदा प्रेसिडेंट रूल थमेर कांदा स्टेट की गवर्नमेंट अदु लेहेंद्रगा स्टेट के लेजिस्लेचर लेहेंद्र कांदा अखोइना तौनिंग तौनियदना जम्मू कश्मीर से स्टेट ओरमबदे की टेरिटोरी नि थोकतो कांदा सेंट्रल ने शासन तो स्टेट अमंग असि ओहेंद्रिसि अखोइ के मणिपुर सु कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल लेबा नागा की इश्यूज ले अखोइ के कुकीज की इश्यूज लेरे अखोइ तंपा की अखोइ के नारोल सिंगी अमजुंग प्रजा सिंगी ओइबा अदुम इश्यूज ले सो इन सच अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल अखोइ से ट्रायंगल मकन यो सभी मखोंग दोना लेरिबसिदा अखोइ करी तौगने न हाइब तारबोरदी अतै उपाय लेते कांग्रेस ने चलिब लंबी सिदा डेमोक्रेसी हाइब पोर्ट से मसिग मपांगल कलनबा कॉन्स्टिट्यूशन जी मपांगल कलनबा जस्टिस पीबा लिबर्टी पीबा अदुगा फ्रेटर्निटी हाइब अमग सिखेन बमत लेते हाइब पोर्ट सिदा अखोइना पुसिलक्त्रगदी अखोइ हिंबा ngमोय लेबाक से काइगनी इंडिया इज नथिंग बट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स नि मसिगी लंबी सिदा डेमोक्रेसी चंसिल लेबा पोर्ट से कना नंगा कदोरे मदुगी वेनगार्ड टू दी मदुगी कस्टडियन टू दी अरोइबदा कांग्रेस पार्टी नतना अतै लेत्रे अदुना ने खोइना ngasi मफम मसिदा लोरिबा अदु ममकल की पदयात्रा से सो लेट अस होप नेक्स्ट टाइम एंड आई से I know
we have a dream ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ and we shall overcome ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯅꯝꯍꯠꯂꯒ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯗꯣ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯒꯅꯤ. Thank you very much.